افکار ما عمر سونمز دل استانبول آگاهیم بدمه عمر کارودان لسر بریار جهپی تولي نبونا چونا امرالیه هجی هنه کرد ناو جهپی چید بیجن؟ بگومان اف کارودان بردوام دکن نها به چوینا شانده که جو کمیسیون جبو گراوا امرالیه و هفدیتنا برای پکی کابلو جلان را ویدی پیواجوی آشتی و چاره سریه در باسی خوناخه که نوب به جلو ماجید دوی دما دیروکی دا جهپ بریار دابوکو و اندام ندشانده یعنی معنی اوکو و نچه گراوا امرالیه برای پکی کابلو جلان را هفدیتن پکنین لسروی که لسر هم دناف جواکه دا هم دناف مدیای دا جم دبینن کو برتکون رازی بون لدیجی جهپ بردوام دکه هری داویجی هفسروکی گشتی دم پارتی تونجر باکرهان دو داخویانی که دابول ارزروم و گوتو بکو جهپ برپرسری خویا دیروکی نانی جی اف بریاره جهپ جی کردان گلکی خمگین کر گلکی عاجز کر ام دبینن کو دناف جهپ دا جی کردن جهپ اندام والگرین جهپ جی استفاده کن جی پارتی ودقتن و برتک نشانه پارتی خودن نه امجیل نابچه فاتحه اسطنبول لوی درجی قهوهین کردان هدن که امی بری خوب بدن خلق ولاتی چد بیجن لگوری ویکا لورا روجه و وانا سرکیج دما کو املی درنه و مرحبا جوارا چوانم باش نعم اوسا امجوه پرسن بیواجوه آشتی و چاره سری نهایی دی هیئتک و بچه گراوا امرالیه برای بری پکی که ابلو جلنا را هفدیتن پکه هن چوا دبینن وی اکی والله مقالك باش دبینن براستيجي حتى اف جنة چنه بي پرسکرکا کردی چاره سر نابه یا دنیای چاره سر نابه یا روشلاتا ناوی براستیجی دوی سوریچی در باست به یعنی امرالیه در باست به پیش من جبرکو یعنی یکو اپی واژه دست پیکری امرالیه دست پیکری یا لازمه و هریج امرالیه جی خبری بستنن و بریاره جهپی چوادی جهپی و نچه براستی بریاره جهپی جی محالو هیوی نتکر کو جهپی او سکنا جهپی کو بریا ویگا ما براستی ما تشوپان ما باور نتکر کو بریاره کو ثابته یعنی اف بریاره کو دایی براستی جی لگوری من لگوری کرداب توایجی بلکی ند جیده بو جبر کو روشلاتا ناوی و ترکی پیواجو که اوسا در باست به احتیاجی به آشتیه هیا احتیاجی به براتیه و کویه هیا یعنی هم اکونومی قرضیه ترکی هم سکنا ترکی هم ملت ما همیجی گرک ایدی درسش مینا بری بگیرن شر بسکنه یعنی اف تشتاکو جهپی کری گرک وها نکرانه گرک لسر سیاست را گرک بگرتانه yani ev tiştak usta kiri prastici ilgori ma ulgori kurdanat malata ve kambere kubdan cevata dineji merhabaşlara tüçavad bini çuyina komisyonu jibo imraliye ve bxuratçı bine heviyata çiye seride çar aliye Kürdistan'ı Slavat gelemetevi prasti çuna imraliye yani veya veki can o xuin çava hevudine tamam tıkın tişteki usayı yalnız CHP دنوا خود gerçekten parti ki usayı bisteri xunukar hareket bike. Yani eğer ku bikir aban mitinge ku çekir az bavarım hene ki bu mitinga yani seferhe avana ve xalas nakin. Ev mitinga çivun zani mitinge ku irade ki derketa hole bu ve xud xapinin. En irada mazın iro de Rojhata navinde ji Türkiye'de ji geli Kurde. Geli Kurd hatta da bir halde ve de çar aliyede ve zulme bivine o CHP'ci de tarihe de vantışta diti o hene ki peçevi işte de ve ku CHP viyane rast kraya. CHP ravi iro deste hoş viya bikşine gerçi ve deste hoş CHP bikşine CHP yeptenim mine. Jberu CHP yanlış ki mazın kiri rojeki dereng ne hemen gereci ahu da gere beje em gere her reberi geli kurd brez abda ajran emi baxven jiboy çi jiboy xatre ku ev devlet jibne ve tometi derkeve ev geli hani ve harbi ve şerri xalas bi çünkü Rojhata navinde ciye Türkiye kurda artık bu reza yekemin yani her tişti iro geli kurd mesela de çar parçada gava ku perskrek jole rave
ez bawerim aştê bike rojata navîn jî wê Sûriyekî daha demokratîk jî bêava kirin û wê Tirkiye jî bi devletekî herî sereket nava rojata navîn de. Ama maalesef ew aqil hê natî girtin, divê ku aqilî baş bikirin. Ez jî siyasetmerekî Kurdim, min emrê xwe di nava siyasetê derbas kiriye. Bi rastî 40 salê min e 50 salê min e ez nel Kurdistanê me livirim. Ez derdê vira baş dizanim. Navê xwe bixêr. Navê min Mehmet Şafî Erol. Ez jî ji Batmanê min bi esrê xwe. Ama 25 sal elvira me. Ez daxwaziya me herî mezin ev e ku di serî de gelê Kurd bireder haber nedin çar perçade. Birêz Berzanî serkêşiya vî karî karî bike. Mazlûm Abdî werojê jî me axaftina wî gudar kir. Ew pêşwazîkirina wî jî em pir pêkê xweş bûne. İnşallah serkeftin ya gelê Kurd e ya gelê rojata navîn e û gelê Tirkiye jî gere baş pêşengiya vî karî bike. Yoksa herkes birda wê zirarekî mezin bîne. Mala wava belê civateke gelekî xweş tênan dibûn. Ew jî fikr û ramanên xwe nêrînên xwe li ser çûyîna komîsyonê bo grava Îmraliyê me re parve kirin. Nihate çavarêkirin ku dildar roja sêşem an roja çarşemê êdî şandeyeke ji komîsyonê biçe serdana grava Îmraliyê bike û bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtineke pêk bîne. Wê sibê yani roja duşemê wê pêşî serî li Wezareta Dadê bidin komisyon pişra jî piştê ku hat pesend kirin wê mît organize bike ev serdan û hevdîtinê û her wiha şandeya ku ji sê kesan pêk tê ji cîgirserokê AK Partiyê Hüseyin Yayman ji cîgirserokê MHP Fethi Yıldız û her wiha serokvekîlê koma Dem Partiya ya Parlamentoya Gülistan Kılıçkoçyîk pêk tê wê roja sê şem an roja çarşemê êdî biçe serdana grava Îmraliyê bikin wê ev serdan û hevdîtin jî hem bi nivîskî hem jî bi dîmen bi vîdeo jî wê bê qeyd kirin bê tomar kirin her wiha daxwaza Dem Partiyê jî ev e ku wêneyeke fotografek ji vê hevdîtinê jî ji bo raya giştî bê parve kirin lê ser vê yekê jî biryareke dawî nehatiye dayîn û dîsa tê çavarê kirin ku ev serdan jî biriya helîkopterê pêk were li gorî şert û mercên hewayî dîsa dibe ku bi kosterê jî biçin lê tê çavarê kirin ku bi helîkopterê biçin.